Wema umngani uthi usenjeni. Usenjeni ngani na umngani uthi uyangena ke la uthi ubongiwe lesi story lesi senzeka manje. Uthi ngisenkingeni and manje angazi ukuthi ubani uzongisiza. Uthi umngani wethu ke so ujwayele ukuthi aphekele indoda yakhe. Bahlala ndawonye bahlala emqashweni bayashare nje izinto uthi but indoda yakhe is taking longer ukuthi imshade. So aza decide ukuthi babonisane nabangani bakhe aza decide ukuthi no man angihambe ngiyothenga idliso ngimdlise lo mfana ayikho lento. Unanga ngempela akahamba uthenga idliso ahambe abuye nalo endlini. Uthi aqaleke apheke but uthi vele ujwayele ukuthi apheke nje. Uthi apheke indoda ke iwumuntu othanda ukubukela ibhola edining room ayiyona indoda ejwayele ukuthi ize ekitchen. Bese uthi makapheka kuvutha ukudla kunuka kahle nendoda irelaxile ibuka ibhola. Uthi bese yaqala yaphaka ke abese khipha ke impahla enkulu la emabeleni abese ezama ukuyivuvuzela. Uthi ma ngalesikhathi ethi yavuvuzela ingena indoda uthi imbuke uthi naye ame uthi imbuke bese yambuza ukuthi wenzani. Uthi bese thi angenzi lutho. Uthi hayibo yini lento iphethe esandleni wenzani. Uthi vele ishintsha indoda ihline uthi imphinde imbuza uthi hayibo wemabusi wenzani wena. Uthi enene umngani wethu athi hayi bengithi uthi ankuntaze uthi akazi phela ukuthi uzoshini ngeke azokwazi ukuvuma icala noma kuthiwa indoda yambona. Uthi bese ithi indoda ayiqhubeka lathi ugcine khona. Uthi hayibo ngizoqhubeka kanjani le ndoda ingibhekile singesaba nokuthi izongishaya. Uthi hayi bengithi ngizothatha into yokuphuza la kusho ukuthi amadlozi asekhaya anamandla because afika abefuna ukungikhombisa ukuthi wena ufuna ukungidlisa. Yini lo ifakayo la ulithathe phi lento le. Uthi abese yasho ukuthi hayi mina bengithi ngizama ngoba kade ngicela ukuthi ungilobola ufuna ukungilobola and manje ngiyazama ngoba and futhi uyangihlupha ngamantombazane sengithi va. Uthi indoda yaqeda yakuthatha yathi okay asambe nisodla phezulu thatha ukudla ukulethe. Uthi nanga ngempela yakuthatha ukudla kwakulethe edining room. Wasethi ke lokhu obukuphakele mina kuzobe sekudlo wena mina ngizodla lokhu kade ukuphakele wena. Uthi yathi idlake yadla ke indoda yadla ukudla kwakhe yaqeda. Wathi ngithi idla lokhu kade ukuvuvuzela ngedliso. Uthi kuyimanje nje bebhala nje usetoilet ukudlela ukudla waqeda indoda ibimele la bese saba nokuthi izomshaya. Uthi umngani wethu ulikhishwa kanjani idliso. Uthi umngani wethu ulikhishwa kanjani idliso ozifake lona lakho. Yo hayi ay